Assalamu alaikum, ulu Kırgız elim. Men yeni olup yüreğim kuyup, buna prezidentimiz Sadır Japarov'a kayrılığım geliyor. Kayrılayın dep kança günden beri oylanıp tolganamın. Bu toktatağı desek toktatpay turgan boldu. Sadır, sen birinci gelgende deputat olup gelgen, paşa olam dep gelgende, koluna mılantıp alıp gelmedin mi de? Biz senin kollarını karmalap mıntip boluptur. Ne desene roşan atkaram, el üçün canımı öğren dedin o. Ha geçe gelgende mi olup geldin? Kaçıp bekinip geldin o. Canına kamçını alıp alıp, telefonlarda koyguzup koyup bağırdığın. Yerden ne korkosun? Daha giyindi. O ne de Bişkek'te deputatları dağı bir gün vurun senin sözün, şu padişahın sözü dep açık bolatıp alıp, dağı bekittin korku. Dağı telefonda ne korkosunlar ey? Sizler anan Sadır söylegende bu yer 65. yılı komprovat ötüp ketken. O nege Özbekistan edip kaysı uyalып aytып odasın? Ha taşıyın gelip, münerge gelip, murun gelip, şunday ananday dep ketti. Biz kayrılganımızda gelip, sen gelmey taşıyıp gelip, şaylagan sen biz, şaylagan biz. Ne taşıyıp için edersin sen? Taşıyıp gelip, komprovat kalsın mı? Kaldı dep ketken. Jigittin söz ölgüçün öz ölsün dey. Ne oldu? İlgari bir söz menil adamlar yetişken. Anan sen dağı, men elde korga olsam bolboyt, men göz yaşım akıp geldi degensin. Sen qamakta jatkanda biz say sozugu sızdagan. Azırkılar jatkanda sızdap atkanda, oşonda dağı büt denemiz sızdap oğurgan. Misali men muna Kuday turat. Uşu bala çıksa eken, uşu bala çıksa padişah olsa, elibizde oңдойт dep. Sen gelgende Manas geldi degenmiz. Manasımız geldi. Kırgızımızda Manası geldi degenmiz. Manas emez. Bizde Kırgız'ı sada turgan geliptir. Bire gelmey ökö geliptir. Mınça güygüzesіңер, mınça güygüzesіңер. Mınake, dağı sen, dağı senin sözün dağı öldü bu yerde. Men Kırgız elin uşunday karayımın söz erkindigi bolat. Men mınandam dep söz aytpadım bile. Büyük yerge gelgende, bardık oğulası barganda, uşundayla koldarım yanında senin Manas geldi dedi gelip. Manas gelmeli azı bardığı sızdatıp koydun o. Buna bak, geçe Nurlan bayağı hırçı bala var ile. Deputatlardı. Oşa sızda oturdu oşa bala. Çıkmadı oşa yerde. Büyük deputatımız gelmeye oturat dep. Sen ne barım alıyla sen zökürlük kılasınlar. Mene daha barıp kamaysınlar mı? Biz yeneler söyleyiz mi? Yaşayız mı? Çegaranı geçken organdele ne taşıyor öz canınız barat? Bir adam ölgönde 5 adam çoğuydu. Koyganda 100 adam koyat. Uşunca Kırgız elinin tağdırın ne bir öyle varıp çeçet. Maksakallar bardık, murgular barbaydı. Biz bilmeyiz mi? Bizde öz korkuşuz, savaşsız da öyle otasınlar da. Men oşa yerde Hıntım ağayından, oşa yerden kızı olamın. Taşıyıp da iştegen buğa tuval. Bilem bardığın. Bizde göçürgen. Oşa yerde kurganda, oşa yerde bizim atalarımız kurgan oşa komprovattı. Akalarımız kurgan oşa yerde. Ne gel söyle otasınlar öyle. Jaman başta orttuңар go. Jürek sızdap, jürek iyile otat. Buna ak baldarda aparıp kamak koyduңар. Ak kızlarda aparıp kamak koyduңар. Bundan korkpayсыңар mı? Bir seni kamaganda, kança elde kamaganda buna datan bayıp jalan. Sizler ertege 275 metr жерде ne mana kadika matmarıp bergende kamayın deysizler. Sizler 4.000 kança gekti жерде kendi berip otasыңар. Sizlerdi ne? Sizlerdi hazırlı özüңөрдү kamagıla. Elden çıkkınçısı olduңар go. El çıkkın bolgasыңар, o janында жүрген, o atқа minер, айлық жеп atқандар, қама десе қамай бересіңер бе? Енеңерді қама бересіңер апарып. 15 сом pul береміз қамай бересіңер бе? Дағы анан кейін баяғы Чыңгышев, саған рахмат балам, атаңа апаңа рахмат. O Мамытов, şu елді деп кеткен саған рахмат. Баяғы Nurjigit Qadirbekov sana rahmat. Баяғыдағы Дастан Мекешев буға дағы рахмат айланайын. Senin gözün kör болғанда көзің açық екен. Саған ұқсағанда падиша қазақ болмау екен.
Да Икрам деген бала саға рахмат, ата-атаңа рахмат. Мирлан Сами қожаға рахмат, ушыларға рахмат айланайын. Кешегі жер үшін, ел үшін башын қойып отады. Бұл ерчі, бұл дағы анан кейін кешегі 10 депутат барыпчы, 4-өө бұяқа қой деді. 6, ашу 6-ың одағы нәләт. Нәләт. Ертеге қиямат қайымда барғанда да сілер жақылайбыз ұша. Біздің ақылымыздан да бересіңер. Бұл біздің жеріміз. Бұл жерде бір еле су емес, жер емес. Бұл ер мұнауы нені бүт қармап тұрады. Мұнау Ош областың бұяғын Ошы су мене ат құрған ана келбей қармап тұрышады. Егер бол болса, мұна жерден өтіп аңқылап, атат. О, Баткенді атқандай. Баткенімнен қармау айлы бар өлі. Тәжікті қармау айлы. Күшеді, елім жерін дегенде қармайсың. Бияқтағылар жиынды бе? 5 жашар балаға күлкі олдығар ға? 5 жашар балаға күлкі олдығар. Сауаттылар бар, борыш керек екен. Мұна қанша жыл өші өкіметті башқарғандар бар, башқарыш керек екен. Бар өлі өші біз сілерді қамақтан шығар өлі, дуа қыл өлі, маңында қылғандан болмайды екен ол. Сауаттылар да апарып қошқыла. Сауаттылар да апарып қойғыла. Азыр сілер шыңдап елге күйсіңар, апар сауаттылар да апарып қойғыла. Сілер жақшынағынан бош отырып, еткілі. Баяқты Баткенді болса, бүтіндей жері ашып бердіңер. Білгенің ұғыл деп. Ең бұяқтан шутасыңар. 50 деп қойсыңар. Ей, қайсы жиндік айтып тасыңар үшені. 50 болса шы, сілер қолыңада тұрғанға 50 мен ұстоқыл албаған емі барып тұрып, ош енді 50 қаласың ба? Өлі бар албайсың да сен? Жүда күйдірдің өздер. Бешіктегі бала илай тұрған болады. Сен келгенде, Садық, бешіктегі бала сүйнет дегенбіз. Хан келді, шынығы қырғызым, башқысы келді дегенбіз. Сен көрінбейлі башқа oldu ғой. Ой, bir жүрек, bir адамға қызмат қылады. Bir rol, bir мәшінаға қызмат қылады. Екі рол отырғымыз авария болады. Bir елге, bir хан керек. Екі болса, шында болады да. Екі жоқ болады. Мұнағы балдарды шығарғыла. Елім деген балдарды шығарға. Сен қамалғанда ұшыра жерімді шығарған. О, тәшейіптің сөзі бола тұрған болса 13 жылы баяғы пикет қылғаныңарда ақ үйді басып аламыз деген, осы сілерге ұқсас болады да. Ақ үйді басып аламыз дегенде бір тал жерге түшкен болса чәчіңер, мен жауап берем деген. Жауап берелген жоқ қой. Сен қошып кіріп кеттің ғой қамаққа. Ерменде бізді барымызды қошуылы сатурейді отасыңар ба. Ондай болмайды. Еш қашан ондай болмайды. Біз жерімізді бермейді. Ушу неменен тұрамыз? Енелердің қайыр олыса, іштесіңер, іштесіңер, бош атқыла, жерімізге дейді бөгілі. Рахмат. Урматтуу Садыр, мен урматтуу деп эле сүйлөйүн. Сен келгенде биз аябай сүйүнгөнбүз. Садыр ушул кумтордун азабынан барып камалды, бечара ушул бала кыйынчылыктарды тартты. Элим жерим деймин, мен президент болуп калдым, аксакалдар менен эл менен кеңешип иштеймин дегенсиң Садыр. Азыркы кылган ишиңе биз өтө капабыз. Мына ушу чогулуп турабыз энелер. Биз энелердин атынан мен суранып кетемин сенен. Мына апарып камап койгон ушул жерим деп, элим деп жүгүргөн биздин азаматтуу уул кыздарыбызды апарып камап койдуң. Бунун өтө туура эмес. Ушуларды чыгар. Сен ушуларды чыгарып коюшуңду биз суранабыз. Жалаң ушу энелердин атынан суранам мен. Буларды чыгарбасаң, бизди чогуу апарып бизди да камагын. Бир сен түрмөдө жатканда канча эненин жүрөгү сыздаган. Азыр канча 23-25ке жетип калды. Ушуларды камадың. Сен канча энени, канча үй бүлөнү сыздатып атасың. Ойлоносуңбу? Сенин дагы атаң болгон, энең болгон. Ошолорду ойлоп туруп, ушуларды чыгаргын. Биз сенен ушу суранып кетебиз, ушул камап койгондордун бардыгын чыгаргын. Чыгарбасаң, мунун акыры жакшы болбойт. Кандай жакшылар. Биз мына энелер бүгүнкү чогулуп турган энелер мына Кемпирабад суу сактагычыбызды өз ордунда турсун, өз ордундан козгобогула. Ушул мурда кандай болгон болсо, азыр да ошондой боюнча калышын биз каалайбыз.
Mına eneler Kızıl Oktябрь ayının eneleri, eceleri bugün şul bardığımız çoğulup şunday nemege keldik. Suran aylı dep sizlerden şu biz talaplarız da şu kempravatımız öz orduda kalsın. Arkadağı yaşlarımızdağı şu biz kanday gün görgen bolsak, kanday yaşoo bolgon bolsa, arkadağı yaşlarımızda oşonday yaşoolordu ötkөрүшsүn. Bizden narazı boluşmasın. Biz oşonu talap kılabız. Bugünkü mına ayaldar bardığımız bir oğuzdan şunu talap kılabız. Anan mına Kırgızstanda yaşagan eneler, eceler, sindiler, yaşlar. Şunday çoğulganımızda bizge kelip koşulup çoğulup sizler dağı. Bizde kuvattap tursaňar. Sizlerden koşuluşuňardy biz abdan kütöbüz. Kempirawat korgоо komitet korgogonga korgop orduna kalışıga muhtaçbız biz. Sizlerden suranıp ketebiz aynanayınlar. Talap kılabız balam. Kalsın. Kempirawat özүбүздө калсын демекчимин мен дагы. Анан кийин мына жогорку кеңеште отурган депутаттарга кайрылгым келет. Ушул 5-6 бир 10 чакты гана депутат күйүп жанып атышат. Ошолор элим, жерим деген депутаттарга асылбай, мынау Фархат, анан кийин Жеңиш Токторбаев дегендер. Ошолор башка ушул кантип ушул уялбай чыгып, ушул өзүңөрдүн депутаттык милдетиңерди аткаргандын ордуна ушак сүйлөп отурасыңар трибунада. Бирөөлөрдү жамандап мындай. Ушул депутаттар силер мандаттыгарды таштап кеткиле. Эгер ушул Кемпиrawat силерге керек болбосо, кыргыз элинин жеринин бир эле биз мисалы өзгөндүктөр эмес, Нарын, Талас, Ысык көл баардык жактан келип бизди колдоп немелерге курултайга катышып кетишти. Анан жанагы Элмурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормоновторго дагы айтарым, неге балык болуп сүйлөбөй отурушат? Кандай алардын жаны күйбөйтүнбү? Жерибиз, суубуз кетип атса, бул Кемпиrawatты бергенге эч себеп деле жок экен. Кыргыздын жери болсо, ал жерде биздин жерге эки кести куруп алып, пайдаланып, миллиарддаган пайданы көрүп Өзбекстан отурушат. Суусун ала берсин, суусун бере берсин, биздин жерибизди калтырсын. Биздин ушу элдин жерин, элдин менчигин кандай берем деп бул ташибаларга убада берет. Кантип ушу элдин сөзүн укпайт. Өзүнүн ушу былтыры келип стадиондо калды, мен башка жак менен сүйлөшөм деп кеткен болчу. Ошол убадасынан эркек болсо ошол сөзүн аткарсын Ташиев дагы. Ошо биз баарыбыз каршы ушу Кемпиrawat калсын. Ошо депутаттар дагы ушу өздөрүнүн милдетин аткарып, ушак сүйлөбөй, ошол жашына ошондой ушактын эле бирөөнүн артынан түшкөн депутаттар мандатын тапшырып кетишсин ошо. Токторбаев да ошондо дагы элим дегендер иште. Биз ошо эл шайлаган депутаттардан суранабыз. Кече Адахан күйүп ушуп сүйлөп атса, Адахан сага дагы рахмат, эсимен чыгып калыптыр. Мынабы Фархат, Жеңиш бул силерге наалат. Пиар мынандай дейсиңер да, элдин көзү көрөгөч, көрүп турабыз. Элимиз, жерим деп аткан адамдарды көрүп турабыз. Президент кылбай эле койгула, асылбагыла. Бизге мисалы биз үчүн президент эч нерсе керек эмес. Бизге жерибиз калсын. Анан 90 депутат эртеге дагы бир күнгө шайлаганда кагаз көрбөй шайлаганда кылып шайлабагыладым. Бу жерде ушуга шайлай турган болсоң бар. Шайлабай турган ушуга элим калсын деп элим үчүн кызмат кылсаң отур. Кудайдан корк. Элим үчүн кызмат кылбасаң жогол ошол жерден. Жогол. Мына дагы мына Мирзаевке рахмат. Элин кандай багып отурат. Көзүң күйөт. Силер келгенден бери бузуп бүттүңөр го. Уруштун үстүнө уруш, камактын үстүнө камак. Бер бүт камак гана болуп кетти го. Мынча күйдүрөсүң, биз бәрін айта албай атабыз. Ийлагыбыз келет. Мына ошентип энелер ыйлап, Кемпиrawat энелер коому деп, энелердин ушу талабы деп, ушундай кылып жалдырап чыктык. Азыр балдар дагы иштемес. Бардыр көчөдө.
мына біз да азыр үйде отырдық ушинтип биздин президентибиз жакшы талап аткарбай жерди берем деп аткандан биз ошо ушинтип таладага отурабыз. Силерден биз талап кылабыз. Кампыраватты коюп койгула. 90 депутат ошо жердеги мени дагы колду ойлонуп койгула. Кампырават жерди берген билесиңби? Эмне берген менен барабар. Енеңге бересиң жерди берсең. Өзбектердин энесин бербей, кыргыздардын энесин алып атабы? Рахмат ошо өзбек туугандарга. Ушунчалык акылдуу экен. Бүтүндөй акылдуу экен. Ошонун акылынан үйрөнүп кетиле. Анан ошо Шапкат Мырзаевге таазим кылам. Ушундай кыргызым деп бизди дос тутуп атат. Ошодон эми ким билсин досум жиш керек дейт. Эми ошолорун дос кылбай койбосун. Жакшына жерди жайына коюп койгулагын дагы. Анан ишиңерди таштайм дегенсиңер, эми таштап кетип калгыла. Өзүңөргө карашты жакшына шайлай турган койгула. Баткенде эле ыйлап атат кетип. Баады ыйлап атат. Мына биз ошол жерде аңкылап болуп калып, биз бу жерде болбойт. Канча кен бере албайбыз. Hiç бере албайбыз. İylatmayın. Ошо энелер комитеттин атынан баарыбыз келдик азыр. Суранганы. Тийбегиле, кечеги балдар кыздарды чыгаргыла. Бул балдар кыздар кандай? Биз билебиз. Sen qamakta жатканды да ушулар жүгүргөн. Ушулар камалган. Каримов ошо президент болуп жүргөн убактачы Гүлнара кызы бир иш жаман иш кылып койгон экен. Ошо атасынан сурабай. Камап койгон ошо. Камап мен өлүгмөйм келбесин деп камаган ошо. Өлүгүндө да тажиясында да болбоду. Гүлнара аты коюлбасын саат деген. Өзбектер Гүлнара атын койбойт. Мынеке чыныгы падыша. Мына чыныгы элим жерим деген. Мына бекинип келип, бекинип кетпейт да. Ар жерде бекинип телефонун бекитпейт. Мына бир Сталин айткан. Мен ошо немистер эмнеси түшүп калыпты, баласы түшүп калып солдат. Анан бир маршалга алмаштырганда солдатка маршал алмаштырбайт деп тескери караган. Мынеке силердин эртеге тарыхта эмне деген атыңар калат? Силердин айылыңарга эмне деген ат коюлат? Тарыхта эртеге балдарга эмне дейт? Биз эмне дейбиз? Эртеге мындан ар жак бер жака чыксак, кыргыздар сатып берген дегенди кантип жашайбыз биз? Кантип биз басабыз? Силер басабыз деп ойлонуп атасыңарбы? Же качап кетип калабыз? Буларды кыргыздарды сатып берет атасыңарбы? Качабыз. Качкандары деле ана келе албай жүрөт. Ой, Расила, Бакиевчи, Бакиев айтты го. Эмне бербеди, мен берген эмесмин. Каримов сураганда, бир кичине иштейин, анан көрөйүн деп, ошончо сурай албады. Ол кыргыздын жери деди го. Атамбаев да айтты го. Атамбаев да коёду. Жооп бербеш керек. Менен Мирзаев сураган эле, эмне кылайын? Жок, мен элимдейм. Мага тийише көрбөң. Мен сурап дос болсоңуз, жөн дос болуң. Жериме сурап дос болбоң дейт го. Анан эле сен эле барып бере бересиңби? Бардыңар го ошол жака. Койгула, ондойду койгула. Маслихатташ керек. Сен бир эле ташип менен маслихатташта. Бүтүндөй азыр сен жаман көрүп, тамактагылар менен маслихатташкын. Ошондо сенин жүзүң жарык болот. Ошондо сен чыныгы президентсиң. Чыныгы сен ошондо бизден атабыз болосуң. Sen aparıp kamay versen atağız bolboysun, sen el düşmanı olasın. Sen ona gördün mü? Oşa kızın aparıp kamadı Karimov. Ölgöndü de bargan çok. Aparmadı. Çıkarsın kamal. Buna hazır kırgınlıkları çıkargılar. Biz oşa ona kalmayız. Eli yerimde yeneler çıkarız. Yani bizde bir putuz gördü, bir putuz yerde. Onda dikkat et, ölüp kalıp, yerde ölüp gitmeydik. Senen talap. 90 deputat, sizlerden talap. Ulukbek Ormanov, sen bizden özgün koy. Deputatlık ne gelmeysin? Elmurza. De gelmek, çıkmaysın bu şeyde elimde. Ne oldu ya mı? Kalmay gele kaldı, dağı bir pas sürüp çıkardı hem oldu. Şağılıp sura, talap. Yenilerin atından talap. Senin enen var, sadır. Atan bolgan sadır. Atan iyilekan koşu iyilekan biz. Sadır, el başı bolgan desek, qamaktağı çıkar, oşularмен мәслихатташ, oşularмен akıldaşkın.
El menен akıldaşkın. Dağa dele biz seni menен biz senden talap kılabız şu. Бүгін мына өзгөндің енелері бүгін ушул жерде кемпир